Tang hadu bakut karau ka baar ka jilekah ka group stage minta hadu new teli kiri ki belarung syakan nok out stage karau thar itu. Kad basan teli ki weipat kiri ki belhapan song jando na ka World Cup. Te minta tong ne pejwa ya kini ki new teli kiri ki belarung lane ki bel qualified syakan nok out stage syakarau thar itu. Na ka grup E ka Mexico kelarung syakarau thar itu. Na ka grup E ka Germany kelarung syakarau thar itu. Na ka grup I ka France bat ka Norway ilarung syakarau thar itu. Na ka grup J ka Argentina kelarung syakarau thar itu. Bat na ka grup K ka Colombia kelarung syakarau thar itu. Bat kum juru ka Amerika kum ka host hakane ka World Cup na ka grup D kelarung syakarau thar itu. Kum ta hadu mentah hadu bakut karau ka baar new teli ki tim ki belarung lane ki bal qualified syakarau thar itu. Kata ka Mexico, USA, Germany, France, Norway, Argentina, bat Colombia. Kad ba ki tim ki bal haban song jaino na kane ka World Cup wala ki haban lakai pendep ya karau ka balai. Kata ki day ka Haiti, ka Turki, ka Tunisia, ka Jordan, bat ka Panama. Kumta santeli kini ki tim ki balau dikena bagi haban song jaino na ka World Cup. Wala ki haban lekai pendapat ya karau ka balai. Te na du menta kamit ki jilikai kladai ha karau ka balai jong ka group stage. Bat habakut karau ka balai jong ka jilikai ngin sapej bat no ki tim ken ya kendu ha karau thar itu. Hakaban na du lasai men step ter ngin sepej yak ji kendu jong tim hakarau tharitu kiba ngin sapej yak update malakasngi. Hakaban na ki khat art ligi group RR ligi tim ken rung syakarau tharitu kata kemut arp south team. Kad bahasa prat ligi best third place kemut kibawan kedan kebalai hendrei kibayu poin kambun lani ke goal difference kita ke sarung syakarau tharitu. Arpusau plus Prateli kenlong live art ligi tim kiban stang banyak kun ya kanok outstage kublai sibun.